I pozdrav internetu, Loki ovdje. Znate, danas sam planirao da pravim potpuno drugačije videe koji nisu u anime kontekstu, ali komentari su konstantno stizali, iz toga pomislio sam, zašto ne. Kada sam snimio zadnji snimak koji je imao neku povezanost sa Narutom, to je bio koliko bi Naruto bio jak u poređenju sa likovima iz Maja Kuga i mislio sam ako dostigne 100 pregleda, sljedeći snimak koji ću napraviti će biti koliko je Naruto jak u poređenju sa svim prethodnim Hokageima. Ali iz komentara sam zaključio da snimci versus prirode su više popularniji, stoga znate šta, ovoga puta će biti video ko je jači, Naruto ili Saitama, pošto sam primetio da postoji gotovo jako malo videa na samom ovom opredeljenju. Stoga, da ne dužim više, prvo ću početi sa destruktivnom snagom i činjenicama koji ovi likovi imaju iza sebe. Prvo da počnemo od destruktivne snage. Dakle, koliko Naruto posjeduje destruktivne energije i primjerice da li bi mogao da napravi energetski napad ravan atomskoj bombi ili su njegovi destruktivni napadi daleko iznad. Pitanje je da li bi Naruto mogao da uništi čitavu planetu. Pa, iz malobrojnih knjiga podataka koje imamo, možemo da nađemo poput ove gdje piše za Devetorepu lisicu da ima toliko energije u sebi da bi mogla da pretvori čitav svijet u pepeo. Također iz Naruto The Last Movie smo mogli da vidimo kako je Naruto u stanju da se bori sa protivnikom koji je proizvod energetski mlaz koji može da presječe mjesec na pola. Isto tako, već smo imali neku vrstu kreacija mjesečolikih planetoida i također imamo i primjere mjesečevog topa koji, zahvaljujući čakri nekoliko stotina ninji, može da proizvede energetski mlaz toliko jak da, ko smo videli iz njihovih tvrdnji, mogu da uništi mjesec. Tu je također i opis Kineshikija, za koga piše da ima tako veliku moć da može da razdvoji svetove i uništi sve stvari. A koliko smo mogli da vidimo iz mange i generalno filma The Last, Sasuke na primjer bio u stanju da se bori sa Kineshikijem i to na veoma solidnom nivou. Međutim, s druge strane, kada su Naruto i Sasuke krenuli da se bore sa Momoshikijem, to je bila totalno drugačija borba. Te se postavilo pitanje da li je on možda moćniji i od Kaguje, mada generalno je jako teško reći. Mislim, čak i kada je pričao o njemu prethodno, Sasuke rekao to je možda samo hipoteza, dakle nepotvrđeno, možda bi mogao biti jači od Kaguje, možda nije. Iskreno iznenadilo bi me da postoji u Naruto neko ko je jači od Kaguje, mislim, za ime Bože ona je bila toliko moćna da je mogla da kreira paralelnu dimenziju. Ništa što sam vidio u cijelom Naruto serijalu ne može da se poredi sa takvom vrstom moći. Mada sad je pitanje koliko su velike bile planete koje su se konkretno nalazile u toj dimenziji. Pa za početak znamo da na osnovu nekih analiza, recimo ako bismo analizirali zakrivljenje same planete Zemlje koje smo mogli vidjeti u Naruto mangi, znamo da bi mjesecoliki objekat koji je kreiran bio otprilike velik kao mjesec. Međutim, što se tiče dimenzija koja je stvorila Kaguya, pa znamo zapravo pouzdano iz drugih segmenata mange da u toj dimenziji nalaze se nekoliko planeta i zvezda unutra. S obzirom da postoji činjenica da planete i zvezde moraju biti na različitoj distanci da bi uopšte to sve funkcionisalo, možemo da procenimo da ta dimenzija veličine solarnog sistema, tako da Kaguya je negdje na tom nivou. Sad pitanje koliko je brz Naruto? Pa znamo pouzdano da je on izbegao zrak svjetlosti koji je, pa u principu se kreće brzinom svjetlosti. Mislim, čak postoji oficijalni vodič koji kaže da taj napad je uistinu bio brz kao svjetlost i zbog toga je to toliko nevjerojatno teško da se izbegne. I Naruto je u prošlosti, a i kasnije, u principu izbjegavao napade koji se kreću na tom nivou brzine svjetlosti. Stoga možemo zaključiti da je on otprilike na tom nivou. Međutim, sad, pošto znamo sve o Naruto, njegovoj snazi, brzini i izdržljivosti, pitanje koliko su snažni, brzi, izdržljivi likovi iz anima One Punch Man.
Pa prvo, da bi otkrili odgovor na to pitanje, moramo da znamo koliko su jaki likovi sa kojima se Saitama, a i ostali superheroji njegovog univerzuma konstantno bore. Dakle, ovo je skala snage likova. Prvo imamo Vuk, pojava ili biće koje bi moglo da predstavlja pretnju, ono u principu kao neka oveća banda ili nešto. Zatim Tigar, što je pretnja velikom broju ljudi, u principu nešto kao tank. Onda zatim Demon, pretnja čitavom gradu ili njegove funkcionalnosti, u principu nešto što bi moglo da uništi grad. Zatim pretnja nivoa Zmaj, što je pretnja za nekoliko gradova, i da ne napominjem, kada se desi pretnja Zmaj, obično se zovu superheroji S ranga, jer to je već nešto što niži superheroji ne mogu ni da se nose sa tim, pa moraju da se zovu bukvalno oni najjači od najjačih. I onda nakon toga ide nivo pretnja po nazivom Bog, što je pretnja za čovečanstvo. U principu nešto što bi moglo da pobije bukvalno svih 7 milijardi ljudi koliko ih ima na svetu. Kada su u pitanju takve pretnje, iskreno, osim Saitame ne vidim kako bi čak i najmoćniji od superheroja mogli da se bore sa takvom vrstom pretnje. Mada generalno takvih i nije bilo u One Punch Manu do sada. Međutim, sad vidim koje su najimpresivnije činjenice koje Saitama zapravo izveo tokom serijala, da bi mogli da ih analiziramo. Pa prvo, kada je skočio sa meseca, videli smo da je stvorio šok talas, koji je bio tako velik da je zapravo mogao da utiče na tom nivou da se može vidjeti i samo zakrivljenje mjeseca. Kada se to uporedi sa veličinom mjeseca i kada stavimo mjesec i planetu Zemlju na skali, vidimo da je stvorio šok talas koji bi mogao da utiče na čitavu državu, znači negdje na državnom nivou. Također Boros je rekao u mangi, proizveću oslobađanje sve moje energije i uništit ću čitavu površinu ove planete. Međutim, u anime je rekao, razneću i tebe i čitavu ovu planetu. Stoga on je verovatno na nivou manje planete, možda na planetarnom nivou, ali osim Borosa i Garoa, mislim u njegovoj pravoj formi, Saitama generalno se nije borio sa protivnicima koji bi mogli da unište čitavu planetu. Mislim, to je razlog zašto u One Punch Manu generalno njih nazivaju najvećom pretnjom. Međutim, već dugo vremena je mim činjenica da iako Boros bukvalno ima sposobnost da uništi površinu čitave planete ili eventualno čitavu planetu, i dalje ga zovu Demon Plus, neće da ga prozovu Bog pretnjom. A da, postoji vodič u kome su navodno rekli kako on bi mogao uništiti zvijezdu, ali ispostavilo se da je to samo greška u prevodu, stoga to nije nikakav legitimni dokaz. I naravno, zbog činjenice da su toliko nevjerojatno moći, Garo i Boros su konstantno upoređeni jedni s drugim, čak je i sam kreator One Punch Mana rekao to bi bila paklena borba. Međutim, da, Saitama se borio sa likovima koji bi eventualno mogli da unište planetu, možda mogu, možda ne mogu, zavisi šta hoćete uzmete za canon, mangu ili anime. Za njega su crtali da bi on sam mogao da uništi planetu, kao što možete vidjeti na panelu, stoga Saitama je u principu na planetarnom nivou i to je to. Znam da postoje glasine kao da Saitama može da raznese čitav univerzum ili da ima pestice koji imaju snagu velikog praska, ali puno sreće da nađete takvu vrstu dokumenta, jer to su samo internet glasine, ništa više. S druge strane, kada je njegova brzina u pitanju, znamo da je bio iznenađen kada je Boros krenuo njega, što se jasno može vidjeti po njegovom izrazu lica, jer nikad nije napravio ovakvu facu toko borbe, obično je ono smoren i nije ga briga ni za šta. Tako da znamo da je Boros, zbog činjenice da je mogao da ga baci na mjesec na prvome mjestu na subrelavističnom nivou, a Saitama je mogao da skoči sa mjeseca na zemlju nazad, stoga on na nivou brzine svjetlosti ili ti možda čak i sama brzine svjetlosti, mislim, ipak mu je trebalo par momenata da stigne od mjeseca do zemlje, a znamo da svjetlost stigne od mjeseca do zemlje u roku od sekundu i 200 tinke.
tako da Saitama možda jeste, možda nije na nivou brzine svjetlosti, ali u principu to je negdje ta brzina. Međutim, sad problem porediti ga sa Narutom, pa Naruto je bio u stanju da povrijedi Kaguju, to jest da joj odsječe ruku, a ona ima moć da kreira bukvalno dimenziju koja u sebi sadrži čitav solarni sistem, što znači da je na nivou solarnog sistema. Saitama se nikada nije borio s takvim likovima. Plus, Naruto može da izvede tehniku klona Senke. I sada zamislite kada bi se sad Saitama našao protiv nekoliko hiljada likova koji su na multiplanetarnom nivou minimum i koji mogu da izbjegnu njegovu maksimalnu brzinu koju je pokazao, to jest brzinu svjetlosti. Ne bi se dobro završilo po Saitamu. Da ne napominjem da se Naruto već borio sa likovima koji imaju snagu koja nadmašuje čak i njega, znači snagu iznad multiplanetarnog nivoa ili čak na nivou solarnog sistema, kako već hoćete da prikažete to, može i na nivou zvezde, ali Naruto opet osmisli neki vid strategije zahvaljujući kome naiđe način da prevaziđe takvog protivnika, da ne pominjem da su u pitanju nevjerovatno inteligentne ninja. S druge strane, Saitama je jedva prošao ispit za superheroje i zanimljivo kada su pitali samog kreatora zašto je Saitama imao tako loš rezultat iako je generalno tako snažan, on je odgovorio zato što u principu odgovarao ovako: šta biste uradili ako bi veliko čudovište pretilo gradu? Udario bi ga. Ako vas čudovište iznenada da napadne, kako biste odgovorili? Udario bi ga. Prirodna katastrofa se dešava i ona je pretnja za čitav grad. Kako bi reagovao? Udario bi je. U principu Saitama rešava stvari tako što udari, a ako to ne uspije, udari jače. To je u principu njegova borilačka strategija. I čak u novoj sezoni je trebalo da trenira borilačke veštine, ali za njega to je samo dranje i mlataranje i nije vidio svrhu toga, stoga Saitama čak i ne zna borilačke veštine na nekom zavidnom nivou. S druge strane, Naruto se borio sa likovima koji imaju hiljade godine iskustava, mogu da zbrišu ili kreiraju čitav solarni sistem i izbjegavao napade koji su na nivou brzine svjetlosti. Znači, prednost u strategiji, brzini, snazi, izdržljivosti, samim tim jednostavno sve ide u prednost Naruta kada je ova borba u pitanju. Mislim, veća brzina, bolja snaga, destruktivna moć generalno, izdržljivost, neverovatna strategija, dok Saitama nikada ne kreira nikakvu strategiju, nego sve rešava jednim udarcem. I da, znam da neki ljudi dalje vjeruju kako on nije pokazao punu snagu i kako je mnogo moćniji od onoga što je do sada pokazao, jer svaku borbu rešao bez problema. Međutim, ovaj video, kažem, važi dok ne pokaže neke bolje činjenice. Ako Saitama sutra u nekoj mangi uništi čitav univerzum udarcem, sve što sam rekao ovdje ne važi. Ali u principu to je to. Nadam se da sam se dopao video. Kao i uvijek, nadam se da ste naučili nešto. Loki se odjavljuje.